Dubravko Jagetić, mi mogu sam to odraditi, da ti i ja možemo u miru pojesti i popiti. Dakle, kritičari koji su nas pratili tijekom cijele godine, Jagna Pogačnik, Ante Batinović i Dubravko Jagetić, donose svojevrsni rezime ove godine. Strašno. 2018. Dudo, hoćeš napraviti jedan... Jedan mali rezime. Dobro jutro. Dobro jutro. Sad ćemo napraviti jedan rezime. Pa što ti se svidjelo u ovoj godini? Jedna stvar koja mi se nije svidjela, loši ste mi domaćini. Nit mi čeka šampanjac, nit koktel. Ja stvarno ne znam. Da si vodio, dobio bi 10.000 kuna, pošto nisi, moraš se sam snaći. Pa lijepa drugi put. Evo ti friška. Nikolina Lončar. Mogu ja jesti i pričati. Možemo svi zajedno punih usta danas. Evo, ovo je tvoj komadić. Hvala lijepa. Posjetio nas je Rod Stewart. Posjetio nas je Rod Stewart. Mislim da možemo biti prilično zadovoljni koncertnom sezonom. Osim Rod Stewarta bio je Roger Waters koji je rasprodao Arenu Zagreb. Očekivano je Iron Maiden, po ne znam koji put su ponovo posjetili Hrvatsku. Body Count je propunio Bočarski dom. Koncerta je bilo jako puno, bili su žanrovski različiti i ono što je posebno za pohvaliti, moram pohvaliti publiku koja je jako puno tih koncerata puno unaprijed kupila ulaznice, što je odlična vijest za svakog ko organizira koncert ili ipak može mirno ući u realizaciju takvog koncerta. Dakle, to je nešto što na zapadu već dugo vremena postoji i naša publika je počela kretati ka tome, dakle, da kupi ulaznice čim se pojave u prodaje, a ne zadnji čas kao što je to bilo. Jer su i jeftinije, znatno jeftinije nego na dan koncerta. Toto nas je posjetio, Jethro Tull. Iako moram reći da bi mi bilo draže da sam spomenuo da su nas posjetili neki bendovi koji su trenutno aktualni u svijetu. Ne ipak ta imena koja je već jedno 40 godina dobrih ali Jethro Tull, too old to rock and roll, too young to die. Sve je to u redu, ali to su ipak rockeri od svojih 70 i nešto godina. Bilo bi mi draže vidjeti malo mlađu ekipu. Dakle, one koji su trenutno sad na top ljesticama, ne one koji su to bili 70-ih i 80-ih godina. Svejedno, bila je odlična sezona. Posebno moram pohvaliti ekipu iz Šibenika sa tvrđave Sveti Mihael koji su napravili fantastičnu koncertnu sezonu. Priuštili su nam Briana Ferrya, Regine Murphy, Krudere Dorfmeistera, Marija Biondija koji je kasnije posjetio i Zagreb. Tvornica kulture koja je imala fantastičnu koncertnu sezonu, Klač su rasprodali, Editorsi su rasprodali, jako puno koncerta, ne bi sve stiglo nije nabrojati da sada krenemo nabrajati. I s festivalske strane je bila odlična godina. In Music Festival ponovo je rasprodao svoje kapacitete. Izvanserijski koncert Nika Cave-a, po meni vrhunski koncert Davida Byrna koji je bilo. Da, i na Cave-u i na Byrnu, genijalno. Za razliku od Davora, šta si ti ove godine gledao rock koncerata? Od rock koncerata, Davor, tu stani promisli. On ti više voli rezimirati operu. Kako? Ne, Davor stvarno bi mogao raditi priloge operi. Sad ova trojica tenora koja su nastupala u areni. Kavala. Dotlo seže sjećanje. To je recimo moje, jer ovo kad ti nama skupiš ove tvoje, meni je to zgodno čitati. Nisu to ovi moji, to su ovi naši. Ovi tvoj, kako se zove, ovo neoliberalni punk ili post uglavnom već što je bilo. To je možda mene... Ne snalaziš se baš. Ali svakako se divim i mladim ljudima koji u 70. godini još nastupaju. Važno je diviti se. I tebi u tim godinama da uspjevaš to slijediti i da su ti uši još uvijek kompletne. Misliš mojih 25. Gori uši vini tu, aha. Da. Moram spomenuti dakle još malo neke festivale. Outlook Festival koji ima sjajnu tradiciju već zadnjih 10 godina. Dimensions Festival vidjeli smo u areni, Pulskoj areni Kraftwerk. Bonobo je otvorio Outlook Festival. Fresh Island Festival je jedan od najboljih festivala u Evropi, bi se usudio reći. Ove godine su nam ponudili Wiz Khalifu i Lil Pumpa, dakle dva vrhunska repera koji, odnosno da sad ne ulazim pod žanrove, da se Davor ne zakači za to. Dakle, koji imaju po par milijardi pogleda na YouTube-u, to su zaista velika svjetska imena. Nećeš nam nešto odrepati fino za dobro jutro? Mogu bi jedan posložiti nekakav rep, pa onda... A dobro, ali ti si sad nabrojao dosta tih stvari. Možemo li, evo recimo Jagna izdvojila 222, jel možemo recimo, što je tebe privatno, ti si otac, ti si suprug, ti imaš vikendicu, što te privatno dotaknulo? Što me privatno? Pa ona čašica rakije kad sam na to... Privatno da. Ne, vratit ćemo se na koncerte, naravno. Misliš privatno što se koje on posjeti? Mislim privatno što se glazbe tiče i ovoga. Pa to izdvaja. Ti si izdvojio recimo 30-ak imena, možda da ipak budemo malo precizniji. Teško, užasno teško izdvojiti. Kao prvo, ja žanrovski nisam određen da ti mogu reći da slušam heavy metal ili punk ili funk ili nešto. Jako je puno žanrovski različite glazbe
koje je sve odlično. Imamo odlične izvođače. Žao mi je jedino što oficijalni mediji strašno slabo prate scenu. Mi zapravo sad ni nemamo ovo, pustili smo after movie sa Altre iz Poljuda, ako se to vrti, nisam siguran. Nemamo snimke uopće svih tih koncerta ni tih izvođača što se dešava. Dešava nam se jedna prekrasna kultura ispred naših očiju, ispred mojih, hvala Bogu, ne znam koliko ispred vaših i ušiju. Pa kad gledam ove djevojke u bade kostimima Nije loše, jel tako? na jahtama, zaista mi je jasno. Tu ćemo stati, Davore. Što me privlači o tim koncertima. Ne, žao mi je zato što nema više prostora u medijima da se to poprati, da se zaista da nekakav prostor tim ljudima, jer su zaista u pitanju vrhunski glazbenici iz cijelog svijeta i gotovo je... Prođu ispod radara, bez obzira na ispod broj radara, što ne ljudi koji... možemo pročitati nekakav intervju sa njima, vidjeti ih u nekakvoj izjavi ili u krajnjem slučaju nekakvoj ozbiljnoj najavu da se napravi tog koncerta, da i možemo sa njima porazgovarati. Reci, je li nešto odlazi iz Hrvatske? Jesmo li oko toga malo razgovarali? Nismo razgovarali, ali imamo barem 10-ak izvođača koji sjajno kotiraju izvan granica Hrvatske. Oni su također, nažalost, jako zanemareni od hrvatskih medija. Grupa Jonathan iz Rijeke odlazi sad na 10-dnevni turneju po SAD-u. To je Ante Botinović, dakle, isto spomenuo Jonathan. Eto, da. Egoles, vrhunski dub producent ove godine, ja mislim nekak skoro 70-80 koncerta održao na više kontinenata, izuzetno ga cijene, postao sve češće jedan od headlinera tih dub koncerta, festivala. Daniel Majs iz Varaždina također svoje singlove promovira, jedan izraelski radio ima svjetsku premijeru, sjajno kotira na europskim top ljestvicama. Punčke su obavile azijsku turneju, bili su na Filipinima, Indoneziji, Maleziji. Dakle, imamo jako puno izvođača kojima odlično ide vani. Tako da možemo biti itekako ponosni. Kažem još jedan put, moja velika kritika medijima koji slabo jako to prate, jer zaslužuju te mjesto, evo ljudi. vidiš da mi pratimo u dobrom jutru. Dudo, hvala ti lijepo, kako ćemo mu zatvoriti usta, nego da mu damo kolač. Izljubit ćemo te. I vidimo se i iduće godine. Petkom si s nama svakog petka sa svojim izvještajima i najavama svih važnih događanja glazbenih u klupskoj sceni i tako dalje. Ova torta je malo